U današnjem videu želim da vam pokažem 10 najljepših mjesta na planeti koje će vam zaista oduzeti dah. Yellowstone, Sjedinjene Američke Države. Jedno od najimpresivnijih mjesta na planeti je svakako nacionalni park Yellowstone koji se nalazi iznad supervulkana. Zbog svoje lokacije ovo mjesto obiluje geotermalnim izvorima, među kojima je i Grand Prismatic koji je ujedno i najveći izvor tople vode u Sjedinjenim Američkim Državama. Neobična boja ovog izvora nastala je zahvaljujući termofoličnim bakterijama koje pod visokim temperaturama proizvode jarke boje. Canyon Cristales, Kolumbija je jedna od najinteresantnijih rijeka na svijetu. Nalazi se u Kolumbiji i proteže se svega 96 km. Rijeka 5 boja ili tečna duga, kako je se još zovu, dobila je jedinstven šareni izgled zbog vrsta flore koji rastu u njenom koritu. Zangijedanisa, Kina. Razdvojene mineralne formacije Zangijedanisa u jugoistočnoj Kini stare su nekoliko miliona godina. Nastale su uslijed konstantne erozije i tektonskih aktivnosti. Jezero Hiller, Australija. Smješteno na ostrvu nadomak zapadne obale Australije nalazi se zadivljujuće jezero Hiller koje izgleda poput razlivene pink žvake, okruženo pješčanim dinama, zelenilom i trikoznom vodom Južnog okeana. Ovo jezero predstavlja pravu misteriju jer još nije odgonetnuto odakle potiče ova nevjerovatna boja vode. Pećina Waitomo, Novi Zeland. Ako se nađete na Novom Zelandu, ovo je mjesto koje vrijedi posjetiti. Waitomo je podzemna pećina koja oduzima dah zahvaljujući hiljadama sitnih stvorenja Kopoma aluminisa i svjetlom mraku. Salar de Uyuni, Bolivija je najveće polje soli na svijetu koje se nalazi visoko u Andima u jugozapadnoj Boliviji. Na visini od 3656 metara prostire se 10.500 kvadratnih kilometara i djeluje poput ogromnog ogledala. Velika plava rupa Belice, podvodna rupa koja djeluje istovremeno zadivljujuće i zastrašujuće kada se gleda odozgo. Prečnik je preko 300 metara, a do njenog dna na dubini od 125 metara dospjelo je svega nekoliko ljudi. Formirana je u posljednjem glacijalnom razdoblju kao pećina, ali s podizanjem nivoa mora krov pećine se urušio, a špilja je potopljena. Pamukkale, Turska. U dolini rijeke Menderes na jugozapadu Turske naći ćete na gotovo nadrealni i bajkovit prizor. Pamukkale čine terasasti nizovi bazeni na skoro 200 metara visokoj litici. Nastale je prelivanje mineralnih voda i taloženje minerala. Park Hitsuyama, Japan. Na hiljade cvjetova tokom aprila i maja prekrivaju brda u parku Hitsuyama u gradiću Chichubu. Boje ih u razne nijanse roze i ljubičaste i bijele. Cvijeće je planski sađeno kako bi kreiralo prelijepe šare na padinama koje tokom proljeća privuku horde posjetilaca. Planina Roraima, Venezuela. Ovaj prostrani plato je jedan od najimpresivnijih vrhova na svijetu. Planina Roraima smještena je na granici između Venezuele, Brazila i Gvajane i izdiže se 2743 metra u visinu.